Maikanem Apilin. Tinapalabas maragsakan dagiti trabahador iti asyenda ni Don Simon. Gapu ta malaksid itinted na abingay da. At dapay bonus da. Inyo na'y unay met ni Ela kadakwada arumbeng ang nagaget da kanayon. Ken napudno da iti trabaho da. Tapno agnanayon met ti bonus a para kadakwada. Iti tapaw ti bantay nga inawagan da iti bantay Orquídea. Nadakamat ni Rodrigo tinapalabas na kini Victor. Agnagan iti Maria Elena ti babae na idi. Ket nakunamot ni Victor nga agkanagnagan da iti daydi inana. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Apilin. Inayat ko idin ni Maria Elena. Ket inayat nakmat. Maria Elena? Agkanagnagan da iti day dinanang ko Maria Elena? Tinaganday dinanang mo? Wen sir. Kasta kayam. Ket ayan itaday nga inayat yo, sir. Diyakan mo. Saanan ang nagpagpakita kanya? Iso jakmatan sinapol. Ta siguro makonkonsensya matan akas kanya. Ha? Inayat ko mat. Ngam, saan ko na sinapol? Binayagon, alipatan min titunggal maysa. Sir? Inpamaysa ko ni Carlota ngay nayat. Awan ti makunakin ko na barok. Nasimpet, kan man nakaawat. Naging gaita, saan pa'y nagbaliw ti ugali na. Sir? Day talaeng ta sa anak ana ipaayan ni ti anak. Nupay kasta. Naawat ko dayta. Nasingpet ni Ma'am Carlota, sir. Ket amom ka day. Naragsak kami ngagpadpada ididimteng ka. Ha? Un Victor, naragsak kami ngagpadpada ididimteng ka. Ho! 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 Ups! Talaga nalaing ka ngagkabalyo, Victor. Bilib akon kan ka. Wen sir? Gapata ka na yun kay di nga dalan, sir. Kasta ka di. Mala, ipan mo nga ruten dagiti kabalyo ta iti kwadra. Wen sir? Aday ka, agpalamiis kayo pa'y. Napanan nyo ka di. Apay adi kay nagpakada kanya. Adda ka iti silhed. Kat da kayat amasinga ka. Isuar remor kami latan kini Victor. Napan kami di bantay Orquídea, ma'am. Oo, apay adi dak insurot. Jak amo kayat mo gayan ti sumurot. Mala, inton maminsan talo tayo asumangat ijay. Sige, kayat ko day taasing-asing mo, Rodrigo. Ala, agpalamiis kayo pa'y. Siyak amis mo tinangisagan iti day na. Ala, agpalamiis kayo pa'y. Nagrigat ti project ko, ami. Ag-drawing iti mapa. Apay, narigat ako nang naglakaan. Magrigat? Jacqueline niya ta-drawing. Nang ronak at mapa. Jakon agi-submit. Kasano daytan? Kasano na ang tigradom no kasta? Bayamo na. Saan ama balin Bayam, tulungan ka. Dayta ti paglainga, ti ag-drawing. Talaga? Tulungan na kami? Uy! Sige, umayat ko di asyenda. Tagpa-drawing akan ka. Tangdanan kalangan. Anya? Manuti kahit mo tangdan. Doaan na ling ta kamuti. Doaan na ling ta asaba. Uno naloom amang ka. Unay daytan? Ita makita ka nagkatawa kay ti kasta ami Ad-ada, pumintas ka, no kasta nakaisam ka. Anya? Kasta kumakanayon Nakaisam ka. Si Kamat.
Maala, mapankan iti classroom mo. Tainak matan iti classroom ko. O madanin ti time. Sige. Kat aginuray tamanan dito inton pa nag-aawid. Nagbiit ti pa naglabas ti panawan ami. Manulangan abulan kat agbakasyon kayon. Wan, auntie. Katam mo yo. Nagnangato dagiti grado. Wen, amok dayta. Ta makitkitak mat ti card mo. Ay, auntie. Oh, apay akala at alimmeday ka. Agtuloy ka di iti panagadal ko. Wen apay kit din asaan. Agtrab-trabaho ak para ken ka ami. Auntie. Iso nga agsingsingpat ka, wen. Igaud mo ti panagadal mo. Auntie. Oh, apay nga agsangit ka. Maragsakan ak ngamin, auntie. Gabutan na imbag ka kanya. Di nagkabkabak yan. Di nakbaybayan. Saan kamot ngamin amabalin abaybay ang ami? Nang runa kat amok nga agmay-maysakan ito'y apyag. Kan maysa, napatagkan kanyak. Gaputan na singkot ka nga ubing. Auntie. Kayat ko amaragpat mo ti arapaap mo ami. Ti agbalin ka ang maestra. Auntie? Saan ka di aday tati kayat mo apagbalinan? Owen, auntie. Ti agbalin amay sa maestra. Ragbatem nga ruday ta nga arapaap mo ami. Agtinulong ta tapno maragpat mo. Kumusta ti pagnam itangal daw? Panagkunak at nagbaligya kanita. Kasano ama kunam dayta? Agbaligya kanita. Agamsakbay na. Nasken nga agarami dakpay iti kinaimbag iti padak atao. Anya? Anya ti pagkatawam. Kinaimbag? Anya kinaimbag ti aramidem aber? Adi kan agpatay? Wano mang samsam? Iti daga ti tattao? Ha? Simon? Sumardeng kan. Gamala. No anya manday ta planom. Sige. Sumuportak. Tabarang iti day tangaramidam. Ad dapay abumak nang ka. Simon. Umadanin ti panagkakampanya, Carlota. Maudi mata na panagtakam ti mayor tayo iti daytoy nga ili. Awan ti makunak iti panagtakam na. Nasingpet ti mayor. Sino nga tanto ti sumukat kinkwana? Wan nga rod. Adu ti agkuna. Apadasik kano ti tumapog iti politika. Awan mo't parikot iti dayta, Rodrigo. Padasam lataa. Sanan. Awan esem ko iti politika. Anya? No kayat mo, si kalangan. Suportaran ka. Anya? Ad-adan kanyak, Rodrigo. Yak kayat asarkan ti politika. Ma'am Carlota, Sir Rodrigo, umandanin ti managgraduar ko iti high school. Maragsakan iti dayta, Victor. Victor, talaga ka di akayat mo ti agbali na soldado? Uwan ko ma, sir. Awan parikot iti dayta. Oh, numabalin. Yak kayat, Victor. Apay no sa balilaangan ti Adam. Asaan a soldado? Ha? Bayamlat ta, Carlota. Anya nga rod no iso ti kayat na? No soldado ti adalan na. Mayadayo kadata, Rodrigo. Anya kuma? Bayamlat ta aragpaten na ti kalkalikaguman na. Carlota, suportaran ta ni Victor iti kayat na apagbalinan. Numabalin. Yak kayat.
Ngam, awan mabalin ko no talaga aday tati kayat na apagpalinan. Anya ti masapol yo? Wow! Nakitak mo't langan tinabayagan na kayat ko makita, boss. Ay, nood adapin mintas ita. Karisabong, ayan ni Ella. Aday, kamanggaan. Wanya, sumurot ka kanya, tungan. Sigalatan. Mapantay jay kamanggaan. Bas. Sigalatan. Mapan kan. Ket agbati ak, boss. Agsabungan dagiti mangga. Sapay ko ma, tawan ti dumteng abagyo. Tap nagtultuloy ti panagsabong dagiti mangga. Ha? Bart? Anya ti kaadam ditoy? Kuna ni aming adda ka dito'y kamanggaan, iso asinurot ka. Pinanawak datungan kan ami iti paggigyanan nyo. Anya? Saan? Ella, papanamon! Agsubli ka! Ti awanan paing atungan? Impidog na ni Ami iti didin. Kapilitin na nga agkan. Magpidotak iti bato. Daytoy. Hoy! Ibatang niya Ami! Rapist! Ami! Anay, nagbukol ti ulok ang binatong salbaga. Awanan ka iti bain! Anay. Di ka pa ila makimat! Ano tinapasama, Tinoy? Bart! Ayaw bangon dito kadwap ay rapist! Kat pumanaw kayon! Anay ko, boss. Nagbukol ti ulok. Anay. Pumanaw kayon! Kat saan kayon magpakpakita pa'y ditoy! Iti katawan, boss. Kasi matday taulong tungan. No sana matupakan iti bato. Barsakan da iti bato. Naimbag, ta sana makutog ta utak mo. Ciao, anak may might, boss. Makapasurun ka, might. Ya! Masurunan. Kat pinanawan na kon. Hi! Ay! Saan ko napalabsin na ito'y? Naskin abalsag na dyan nga ila. Naskin apatayag aramidag. Anya? Patayam? Naglastog na dyan babae. Nasla ka na yun, nga pagkarkarit na. Anya? Amin na makabasol kanyak, papatayag. Kat nakabasol na dyan babae. Patayam kasta ka di? Namay ka nakitagundaway talaga apatayag, boss. Di ka agdardarasodos tungan. No aramidam ti kasta. Banagmat. Apaka ikatam dito yung mansyon. Salbagkit de. Nagkunangamin kan ka. Apag aramidam dahi dya akarisabong iti mismo at teritoryo da. Awan ngamin amom tungan. Nokat nakakita ka ni ti babaya kayat mo aramasen. Mapukawan ti limbong ti panunot mo. Salbag ka. Wah. Tungan. Palagipan ka, Matt. Iti ka nito at dakas ti mapasama kini Ella. Siya, ti makalaban mo. Dito tinapasama, madam. Masakit tinagap daw. May sala nga babae kinabalan na. Nagpukol ti ulok, kapuitin pa ng pato na kanyak. Madam. Kapoy ka nga mintungan. Ha? Apay,
Paabak ka, iti may salaang, ababay. Di pa'y lang amin iso tiramasam. Ha? Uray ni Ella ha. Iraman mon, aramuson. Anya? Agtungpal nga tanitong an, iti kinuna ni Doña Anita. Gagayem. Di uliwa na dinggen, tituloy, tinobela tayo na pauluan. Maikanem, apinin! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, direksyon, June Ributazo. Technical can musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Maikanem, abilin!